طهرة. اللوم نحسب 17 اللوم نحسب 17 تا ديسمبر واللوم اتهدم من الدار وهناكلوش صار الحين أبزو السياسة شي بياجي كلي بالشفطيرة فريزاتا اسمها ايه السمار. فايت ادق شي بالفرن هتكون تياب هتكون تقرمج وهنقسمها منه بيني وبين دانيال وعاد بقالنا بتشج بينا وكل خنزاوة. والليلة رت نعمل المكان تشيز بقالنا الجبن من البارتي وخنزاها الليلة باش نهلي خش السبرسي اوفيمنت هنتل هم الرمال تنعر لهات الريت نبروفا نسفويت ادق شي الفريج. انت تريد تنطى الزيت يا ولا؟ يا كده ما كونسيرفا هي ولا تبني سونا من تنطى الزيت عشان عندي راونا عشاننا هي طيب بتدربنا من اللي عنا نلقطو إذا دوم الخبز زين أنا تشيرز حتى أنا لي تايتنيزي جايدة ملا نسبورت الفيديو مالاي راح اموريت شنترو شريت نشتري ريغالي هور تالاخر في الفيرتا كاكو ما لحقش لون نسمور الجيمة تاو كول اما اروش عملنا اللوم سيرنا السوسج روز اللي كان بقى وهنرفخهم الصف افتكرت لي ريت نوريومكم عش دانيال كان بقالو الجوخ ورا الفطيرة وقلت له ينقبضلهم لهم هون هاليوم في الفريج قلت له انبات انت بدك الجوخ بطعملهم بيرو قريت امور نشتري كل كيف قلت لكم في شي فلوج زيلو قريت امور نشتري شي افريت باش نكون نستنصير من الافريت اللي بقالي وكوازي هلينا كلش اللوم هنهلو لهر حاجة اللي كانت الجبن عش كيفت في الفلوج تالبيرة هنعمل الماكروني اند تشيز نفر مجلسك هيلتي ما بشموت ريت نارا كيف هنوزا الجبن اللي بقى وعمين سنعمل ديش كبير ويكل منه دانيال the next 3 days عشان هذا عند البارت تاع الشغل تاع مليت ومش هناكل الدار by the way نفلي عند بونتاو هيفا في ايتا I should stop doing that احنا نحسب سبورتر نابلود يا خمور اش هنش نصف هنود كل وهي في 5:30 وصار الحين so همور عندي 8% باتري ويا سنراو عملت فيل كيف رايت مورت البرت هاين ونسيت اللي باش تعمل مكان تشيز تريد تشتري كل حليب وكل ما عندي الدار من ملك سو هنبروفو نعملو بلا من ملك بس ونراو شي يجري تبيونس اسد جاكيت كلش بالزيت بوتير وكل وقبات و just about fight اللي كان بقى وبروبيا زيت مارجرين وكل عش البوتير هون زعما باش نعمل الديتال من سبايس سكوند اونلاين نستا نزال من ملك just obviously it will taste a bit different وريد نزيد اكتر فات ملعب هسا الحليب اسرع في الفلوق تاع البيرة همتلكمش اللي نسيت الريغالي الشغل اللي قط في الاستاذ بلوكا واللي يهدم معي اللوم قال لي اسمع شريت لك اللي نسيت الباكيج اللي عندك حفنا باكيجز قال لي يا بكرة تجيبهم لك سو هيجيبهم لي كنت همور جيم يوم نجري اللوم اما ريت زيت ما عنديش شانس سو خنقبط نقبزة اش اصحى نسفورتسا وممش تعمل لسه الضربة اللي مستن اعمل جيم تكون السنة دي هلاش هذا ما عنديش شانس عشان عندي البارتي تاع الشغل شيء نو الصولتو just نقرا walking dinner وهيكون امشي جيمز يوسف I'm sorry you wish you were invited free food mac and cheese list أراو bubbling ما شو تسمعوا هندوق عجبك ولا الجبن ديفرنت من ده الآخر دارما شو تطيب الصوت وفمت نعملو بتشيدر بارميجان وغرويير مش تبو دي كلاسيك ماكن تشيز ما تدربو من تو بلود امستردام وغرانا واش داك نكلف في الفيج طيب جي مش سترونج داس نحسبت الآخر ضربة التومة وما عملت كتر كريمة وما عملتش حليب نورمالي عملت من ملك ما أستعمو
Tajb ġiġi iktar light. Nasab il-gruyere mela probabli ovvjament għandu iktar intense flavoru Naħseb hu. mill-grana. U jabtajb. Araw, dan jirxi qot jara. Meta jiekol. His entertainment u għet jistrima jqot jilab. Mela lili! Mela x'nara vlog ta' Zoe, please note. Lew nis jeqret, ma' kemm annoying del-mara, whatever. U jqot jgħidlu, jqodu jġbu ħajjithom perfetta, whatever, u hekk. Imbagħad hu jara x'ħadd li jagħmel flus, just għax jilab u jistreamja, eh? Araw naqra the hypocrisy. Jem taħasel fil-banju, oh, I feel like a bot tonight, oh, can pen pads. Imma sorry ta' inti qed taħdil il-flus lil xi ħadd li just hekk for a living jilab. Jara li. X'inhi d-differenza? X'inhi d-differenza? Ġifieri nista' nimmaġina jekk taraw il-vlogs tiegħi mal-irġiel tagħkom min jaf kemm jgħidu fuqi, kemm jgħidu kemm edha sew di x'inhi tagħmel. Kfani li jena fis-sena l-oħra iltqajt ma' ħabiba tiegħi ta' slima. U kienet mal-boyfriend tagħha u di mhux biex I call them out, sa ġifieri ma vera tħak ta' dan jagħmel li l-istess ħara fuq minn nara jien. U lill-boyfriend tagħha qaltlu di mara li qed nara l-vlogs tagħha u inti toqgħod tgħidlu x'qed tara. U nista' nimmaġina li hekk jagħmlu. Ġifieri don't worry ma nħux għalija ta' għax tiegħi jagħmel l-istess. Anyways, qed nagħmel loads għal għada u għal-ġimgħa. Rrit naqsamhom fil-containers issa tal-ħġieġ. U wara rrit nagħmel il-mince pies li milli baqa' u l-mince meat li fdal li ma tnitfgħu fuq loads. Niftakar is-sena l-oħra hekk għamilt. Kien baqa' li ftit fil-ġar meta għamilt il-mince pies u tfajthom mal-overnight oats ma tuffieħ u veru ġew tajbin. Għax probably l-ġina li għandi mhux ħajrnix li neħlih mal-ammont li għandi għax għandi interment kważi wieħed sħiħ. U għagġina għamilt nofs l-ammont ta' riċetta li xkull ma kien baqa li butir nofs l-ammont u għax mor nixtri għax again il-golu li naħlu dak li għanna fil-fridġ. Il-packages li wasuli u nanna jekk dilin ħdejk stop watching, okay? Għax xu għed minnom tiegħu. Mela di mela dari gali juħar ma s-sax nurjukom għax nibza li għal-menu jaraħ. Mela din Għalija! Le. Kieku għed niftu qoddimek l-inċejver li xtrajt u l-bira ħannanna meta ċempiltilhom għalt li nkisrit li tija għandi bżonn waħda ħassejta bħala botta. Min? Għanna għerit. Ma jafta raġi, għad attenta. Ne, miġa li għam. Ma konċ naf, waħda. Għat mużajk waħda, ġifiri di. Ma nafx jek ġili wara l-iskola, għax naf. Please. Wara l-iskola ġili. Jiena ta' intu ġejda u bil-bosta. Il-bess il-headphones, inti ħinkollu tgħid il-bess il-headphones. Ja. Għaxet nara darba video. Rrit nara kif tużaq ġifiri. Indilhom l-intense tiegħek ma jitarsux. They will live happily ever after. Mux problema jien, sibi ieħor. Tajjeb, ċarġi għamela mux bil-batteries. Ħjar, s-sadaw xinuma. Ma Se taħdem ta' illallu. timma tfotti ħna għal-flok. Le, ma naħsibx. Tidditorju raħna. Le. Ma stax taddiħ dijem bija, naħseb jisfaxna biex Tajjeb, oġbitni, ma da ma nafxu, ma rrit nara x'għamil bihom. Għajta lek, inti ma nistax nifhem x'inhi.
Sasa sinna. Lollu. Nalla tajna bagalje. مش هتطلع المدالية دي. Mela toqgħod. Il-ħanina daqsix fija. Dan ir-rigal għal kuġnuwi. Legaw ta' tram. Issa propja u train rrid sewwa. Imma train kienet out of budget. Flok għandna di tram li xorta ħelwa ta' mhux jisa train rieħ għadu żgħir. Għaġbitni, naħseb ħaj għax he's into the go dal-aħħar. Mela l-min spice lesti unaddaft ukoll. U jazom mux għaw il-cooker da xej imdellek. Ħanorikom kif ġew. Ġew ek. Rrid nħallihom jiksħu. Għaxument bħalissa peress li short crust pastry ikunu daqxej kif tgħid. Delikati dik il-kelma. Araw il-ponta kif gravi. Ħammu naħsel għax għad nirrid naħsel xari. U diġa d-disa u 5 u għad naħsel xari u nixiftu għalit nedizja dal-video għax għada għandi ġrata twila peress li fil-axija fil-5 għanna l-parti ta' xol. So naħseb mhux kmina ħafna xogħol, naħseb mur fid-9 la xorta rrid nibqa' sal-5. Ġifieri forsi nibqa' ħarira rieda għalhekk nixtieq neditja il-vlog issa. U ir-reel li ħanitfada editjajtu diġà, so that's good għax għall-inqas għandi video nqas nirriti għax ma dovveret jieħdu li ħin. Forsi nilħaq nibda nara tal-ġimgħa ħalli għada wara x-xogħol u wara l-party noqgħod kalma u relax. U I'm hoping li sal-11 titina xxieli. Sena sal-11 forsi nkun fis-sodda u mhux 8 jekk naħseb. Tajbek. Norqod 8 sigħat għax ovvjament biex norqod mal-ewwel. Hair is done and I'm feeling fresh veru. Kemm nogost meta nagħmel xari, kemm nobgħod imma li jkolli mmur norqod bih. Ignore din u din u din imma tfajt il-pimple patches biex one din iqaf imissa. U tu forsi biex il-ftit ponot li telaqgħu li sada jkun daqsxejn aħjar. Erfajt il-mince pies u dawn nara kemm ġew ħelwin. Għamiltilhom hekk. Merry Christmas from Marija fuq wara. Għandi din u din ikunu għal Brian u Eleni li huma x-chefs tal-kantina jekk biex nurida xi apprezzament u biex intihom xi ħaġa li nħobb nagħmel Malta, mhix Maltija, imma I feel like mince pies huma necessity fil-kultura tagħna xorta fi żmien il-miliet. Ħana il-vlog hawnhekk, għad nirrid nibda neditjah to be honest u vera sar ħin suppost kelli norqod sa nofs il-lejl, ma qas nafx bdejt nagħmel minn l-aħħar darba li kellimtkom. Sorry, għandi xi banas. Il-lejl tajjeb, narakom għada għal-ġurnata oħra, għada l-party tal-miliet, vera looking forward to it. U dak kollox, nisax tallu like, għamlu subscribe. Ciao ciao!